kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Makireunion tamam no Martes lakay. Mabalin lata mo it bakit? Makilugan tayo kadaman ng Andrea. Ay nawaw, saanan? Naa, apay asaanan? Di mo kaya ti makalibre aya? Ag-commute tayo langan. Nakababain mo't kadakwada. Kanayon langan na makilugan tayo. No ag-commute ta, isupay manen agastos. Kan maysa, narigat ti ag-commute. Amukan bakit? Ang mga no agpauray ka manen. Nakababain mo't itikasinsin mo ah. No anya ti imbagak, iso ti masurot. Kasaritak to ni Manang Andrea, tay bagak kenkwa na makilugan tayo. Ipilit mo man gaminan ti kayat mo. Awan mo't denggamasao. Good morning, Manang Andrea. Agtugaw ka kasinsin. Anya ti masapol mo? Makireunion kayo mat, saan ka day? Wan, mapan kami kada nanang. Apay ka di? Makilugan kami kuma, no okay laang kada kayo ah. Ha? Tapno saan kami amabannog, kan marigatan nga ag-commute. O sige. Alas 6 iti agsapa nga agrubat tayo. Ay nawaw, nasa palaunay Manang. Naladaw kit di pa ita alas 6 ah. Nang runa numatraffic tayo. Awa mo siguro traffic ita? Addaman kan awan, alas 6 latta ti rubat tayo. Alas 6 kat adda kayon dito'y balay, tapno saan tayo amaladaw. Okay, basta urayan da kami Manang. Alas 6 nga awan da pa'y bakit? Ay, una yan ni kasinsin Lili. Alas 6 mo timbagak kan kwa na. Awagan man kit de. Itay pa'y ngaw-awaga, ngam di na matsungbatan. Ay nawaw, kasano nga rudan na ita? Ang dandana ng kantata ngam awan pa'y na ita akasinsin mo. Ay, day tangarod lakay. Makaungitan ni narang. Anya nga tanumapan tayo laangan ni Jebalayda. Uwanan ah, saan damat asumbatan ti hawag mo? Ay, makapasar mo day takasinsin Lili. Kanayon laangan nga agpapauray. Kasano kat isumot ngamin tinakairuwaman na. Maminsan pa'y nga aramidan na ti kastoy. Talaga ang makangag kanya. Muntuyin ti tulbag tilugan, tama pantayo, itayan ka. Saan ka kadi pa analpas? Bakit? Saan pa'y lakay? Mabiit laangan. Ay nawaw, 6:13. Kunak man no alas 6 timbagan ni Manang Andrea kan ka. Makauray da ah, para 30 minutes lang. Nakababain, bakit? Amang no datayo langan ti maururay ijay. No di da makauray, di umay da ditoy. Na, si kalangarudan ti makilugan, si kapalang ti demanding. Agraraman kamot, bakit? Agtal na ka man ngamin. Di naktaktakan, ta saan pa'y analpas ti make-up ko. Ag-lipstick kalat tangaminan ah. Masapol ang napintasak ijay. Ang mumot ariyon yun ti papanantayo. Dahil tatidyak kayat ken ka. Nakabunbuntog ka nga gunggunay. Hindi mo panunutan na ititatao nga gururay ken ka. Ay, naimbaglangan tayo may kayo dito'y balay, Manang Andrea. Kasanumat ngamin kat nakabaybayag kayo. Pasensya kan nag-make-upak pa'y ngamin. Awanan na, naladaw tayon. Mabalin pa'y Manang. Si kakit dimut. Alas 9 nga agrugi ti program. Ay kat agrubwat tayon Imbagak mo't ngamin nga alas 6 ti rubat tayo. Ngam naladaw kayo malat ka. Ditan agpinabasol Manang. Isupay kit di ataktak nukwa. Alah mapantayo kit din Manang Andrea. Anya nga oras anang rugi ti program, Auntie Luisa? Ay, itay payla ang alas 9 ti agsapa. Nang rugi kamain. Apay naladaw kayo nga main. Wala, tainururay mi da kasinsin Lili. Ay, nawaw. Saan da nga mo nga alas 9 ti program ay
At damat ti chat iti group chat. Imposible mat ano di na nabasa day chay. Imbagak pa'y kankwa na nga alas sa istirubwat mi. Ngam awan latamot. Naladaw dalat ta. Day tangag pa'y so ti karigatan at trabaho. Ti aguray. Ay, nako nampay anti. Uray lang makaungat ni nanang kankwa na. Ay, uray asino mo ta. Makaungat ta talaga. Nang runa noon time da. Ay, wala, nakasapsapa da kantatang ante. Ay, isubo lagayam ba? Agawid kami, Auntie Luisa. Sige, agan-anad kayo kaanakan. Wan antay, inton madamdama pa'y kuma, tamaki istorya kami pa'y. Ngam agaganat mo ngamin dama ng Andrea. Kasta aya, Wan, di da makaururay. ti ko na itay katadda ka nung amin trabaho da nga agasawa no bigat. Day tangarod ante, nag-file da kumapay itilib. Saan ka no mabalain? No kayat yaw, mabalin mo't ang maturog kayo dito'y balay ti kasinsin tayo. Ag-commute kay laangan inton bigat. Ay, kwa, saanan ante? Ay nawaw, kunak man no kayat mo pa'y ti makiisi istorya. Narigat mo lang ngamin ti ag-commute, iso ang makigidan kami lat takadakwada. Anya ti may imbaga ni nanang itay awanak. May kanumat dito'y balay. Imawag ni Auntie Luisa kankwana lakay. Ay nawaw, apay ka no. Anya tinapasamak. At dahi ospital ti anak na akasinsin ko. Na aksidente kano iti motor. Anya, Naimbag ko nam ata na ilasat na. Madama nga agpapaimbag iti ospital ita. bisitaan tayo ah. Kaano anawaya ka aya? Nubigat ti malam. Kalpasan ti trabaho ta. Mabalin na sarungkaran tayo ti kasinsin mo. O sige, saludsudak nga rod kan Auntie no anya nga oras ti visiting hours. Tapno ammo tayo. Ket, bisitaam ti kasinsin mo ang ospital? Kumaa, ngam awan mo ti pagluganan. Ay nawaw, mabalin mo't nga commute ka. Ni Manang Andrea nga ta. Di may baga, makilugan ka kanakwada. Makilugan ak ano mapanda. Anya, Mapanak man nga agpaiso iti ayanda. naapay nga minadi mo kayat ti ag-commute na. Narigat nga rot ti ag-commute. Kan maysa, jak ammo no sa dino ti naka-ospitalan ti kasinsin ko. Mayat no ada ti kadwak, ta jak ammo ti papanak ijay. Nalakalaang matagdamag, bakit? Nadamag mo ti napasamak iti kasinsin tayo, Manang Andrea? Juan, apay ka ding. Kaano asarong karanyaw? Inton malam, apay. Sumurutak kumamot. Mabalin mo, ngam alas 4 nga agrubat tayo ah. Wala, saan kumula ang nga amo ti papanak ijay? Iso ang makigidanak latan kada kayo. Awan mo't kadakas na, basta surutang ti oras nga imbaga. Nang runa kat adapay trabaho mi inton bigan. Wen Manang, Diyak kayat ti agpapauray ngamin, nagrigat ti aguray. Makitam na ita. Naladaw man ang tikasinsin mo. Ugali ng samot ng tikasta. Ay, wan nga rod lakay. No apay ngamin ngay manugot ka ang makilugan na ijay. Kat amom mo ti aramid na. Imbagak mo't kankwana ang masurot ti oras nga imbaga. Saan ko mga agpauray? Isula ka na yung ti maururay. Maruwam mo ten. Paimportante launay mo. Ay, mapanawan ano kastalaang ti aramid na. Ano timbaga na ya? Urayan ta kano pa'y biit tagpalasan. Agrobat takit din. Agkumyat lagay. Wanan Anya ngay nga rod, kat naladaw mo't manan. Tapno da pagnakman na. Saan mo ta mabalain akanayon latan nga iso tiro urayan tayo. Makaumamot Nay, kunak man no napan kayo di ospital. awan ti pakiluganak. Dama ng Andrea ngay. Pinanawandak mo nga rod. Awan ti tao iji balay da itay napanak. Naitakit din. Ang mga no naladaw ka iso kasta. Mano a minuto laang mat. Nairuam ka nga minan iti kasta. Intun sumarunaw sapsapam ti agsagana. Agkumyot kalatan
Saan ako namapan? Saan kumula nga amot ti papanak ijay? Mabalin mo tiyag salod-sod. Saan ka mat nga umal? Saanan? Basol dayjay nga Andrea. Ay nawaw, sa bali man nga minon at tao ti pabasulam. Anya timbagan ni Uncle Jonas. Ay nawaw, mangmangagnak ka di, Lili. Nagadulakit di nga ibagbagam. Apay nga min adi ka sumungbat. Itay pa'y akasarsarita ka. Awan oras ko ang makisarita kang ka. Ay nawaw, anya launay ayat ipagsaksitan tinaka mo kanya. Agin di mo ka pay laeng. Nalipatam ka day tinaramid yung kanyak. Nailawlaw anak laeng nga napan ijibalayaw. Dayjay ka di. Nagrubwat kamin tanakabaybayag kamot ngamin. Basol mo, no apay asaan ko na bisita ti kasinsinta. Basol mo nakabaybayag ka. Alas 4 timbagakan ka, saan ka di? Ada nga rod emergency. Ay nalili, agtal na ka man. Inton sumarunong amin, agtungpal ka. No alas 4 tinaibagakan ka, sapsapaam ti agsagana. Di ka agpa-importante. Tunggal adda papanan tayo, kat kanayon asika ti maururay. Pinagsasawam ka numat ni Manang Andrea. Asino mat tinakadamagam? Ti karuba tayo anak kang ngagiti panagsari tayo Maritis mo dagita at tao. Apay nga may nakasta ka. Awan ti basol ko. Irespeto mo nga min ti oras ti pada matao. Di mo idataktakan. Mano a minuto laang mo dayjay. Di kagsawi ti kasta Tano si ti pagurayan da. Sigurado makaungat ka. Ali kanunungan pay dayjay nga Andrea. Naan, ibagpagaklang mat ti pudno. Saan nga min aday ta pa importante ti paglaingam. Wen ante, ipawit ko no bigat. Ay, wen gayam. Anya tinagapa anyo kinilili akasinsin mo aya. Ni, anya ti kayat yung asawan ante. Sika ti pabasulan na. No apay asaan anak ka umay idi na ospital ti kasinsin yaw. Ay nawaw, nagistorya ka da kayo ante? Wen, iso tindanon na idi kinumusta kita. Ay naapo day ta kasinsin. Basol na matlaang dayjay ante. Anya, amoy umat dayjay akasinsin ko. Kanayon laangan ngagpapauray. Ay basol na matgayam kat. Kaslati ko na nangamain kat diyo kayat amakilugan. Ay nasaan apod no day ta ante. Nagwanak mat idi ko na amakilugan. Pinanawan mi laang tanala daw iti oras nga imbagami kankwana. No kasta nga road. Pudno mo lang ti hatap kao. Isaw tayan ti parikaw. Wananti. Ay, sakman nga minan ti pabasulan na. Ay, nawaw. Ay, makauma ti ugali day jalili. Ay nawaw, apay nilili bakit? Anya ti basol lakin ka. Agasam, tanagistorya gayam ka ni Auntie Luisa. Siya kano ti pabasulan na no apay asaan anapan iji ospital. Anya? Naimbag ko no kumpleto ti istorya na. Saan mat nga rod? Kasaritam ti kasinsin mo Wan, talaga kasaritak dayjay. Ipagarup na siguro adyak maamuan ti kasjay nga istoryaan na. Apay asyak ti pabasulam iti kasjay na pasamak Lili. Wala ata basol yung ngamin. Amok di yula ang kayat makilugan na. Tati kayat yo kat da kayo ti bida. Anya? Madlaw mo ngamin. Di ka agsaw akas na, ngamin si katinala daw. Mano a minuto laang mo. Ay nawaw, di kan agkalintagan. Paimportante ka mga min. Kanayon mula apagurayan da tao. Hay, di ka makawawat. Oray si kamat, managing bubukod ka pa'y. Di mo amo nga irespeto ti oras ti padam a tao. Inton sumaruno, gumatang ka itilugan mo, tapno ti kayat mo ti masurot. Anya? Naimbag man, ta nakapasyar ka, Lilay. Wan ante, nag-commute kami. Gusto tapno awan ti may bagan ni Andrea kasinsin mo. Wan ante, nakaimimot mo ngamin dayjay. Para makilugan laang. Basol mo kanumo nga main. Apay abasol ko. Wan di mo amo nga irespeto ti oras ti padam a tao. Anya? No kanayon nga pauray ka, ay awan
Talaga ang maumadakan ka. Nagistorya day jay nga Andrea kada kayo? Siya, tinagsaludsod kan kwa na. Kat apay nga iso ti kanunungan nyo ay. Gapaw, ta isuda ti baknang? Siya nakasta kaanakan. Ti kanyak laeng kat baliwam ko matikasta nga aramid mo. Di mo pagurayan ti padam ataaw. Ay nawaw. Kas na ko nakitayan. Irespitom ti oras ti padam ataaw. Tano kas jay mo ti aramidan dakan ka. Sigurado nga damot may bagam. Agrubwata kon lakay. Kunak man no alas 10 ti meeting yaw. Masapa aktap no awan ti agriri. Ha? Pudno ti naibaga ni Auntie Luisa. Masapul nga irespeto tayo ti oras ti pada tayo a tao. Naimbag ata naka-Ameris kan. Wan lakay. Agbalbaliw akon. Diyak kayat aguraan dak dagiti kabagyak. Kan uray pa'y ti padak a tao. Ay nawaw! Di ka agpa-importante. Irespetom ti oras nga imbagadakan ka. Ta saan mat amabalin nga isuda ti kanayon nga agadjas para laangkan ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyat orasan ngam di ka pa'y nakaluto si Kabiron. Kit-kita ang masyak ti mga aramid iti trabaho dito'y balay. Ammom asaan tapay anamigat. Nagluto ka kumapay mat Ay nawaw, no tinulungan na kumaitay, dinasayaat ko ma. Tas mumbat pa'y lang amin. Kasano kat reklamo ka reklamo? Ta cellphone mo mat ngarod ti dumdumugam. Di mo pa'y kuna at tumulong ka. Ti bagam kit day, nakabumbuntog ka. Ay nawaw, saan asyak ti pagsasawam akas na eman? Di mo urayan amapunwanak kan ka. Taamangan no di mo magustuhan ti aramida. Saan ako namangan dito'y? Mapanaklatan itayan ni nanang. Ha, kita ama, tamangan no agistorya ka manan kaninanang mo ijay. Pagbalinendak tumanan adakas kadagiti istorya. Anyat si Dayo nanang. Sinigang at tilapia anak ko, apay kaday. Dito'y ako na mamigat. Ay nawaw, awan ti makan ije balayo aya. Saan pa nakaluto ni bakit ko nanang? Saan pa'y anak kaluto? Kaanya orasyan? Laita nga ron, ti bagbagakin ko ana. Ngam sumungbat pa'y lang amin. Anya? Nakabumbuntog lang unay nga gunggunay. Kasla di na amutyar aramidin na ijibalay. Ungtam nga may, tap no agnakam. Di ka agpaabak, tas sika ti lalaki. Sika ti padri di pamilya anak ko. Wala lang. Itiyan niya aga po kumangay nga agpaaba ka. Daak manan, marinilay. Anya manan ti istorya, Mare Divina. Maasarak iti manugang kumare. Apay, anya ti dakas nga inaramid ti manugang mo aya. Nakabumbuntog ka nung aggunay kuna ti anak ko. Anya? Isu nga ije balay anam migat ni Iman. Taanyat orasan kat saan kanupay anakaluto iti pambigat da. Ay oo na yan, Mare. Agraman day taba, nag-istorya umpay kanya. Wala, tasyak ti masiksikuran, Mare. Simple labanag day ta, Mare. Di kan makibiyang. Ay, saan ang mabalin, Mare? Kaasimot ti anak ko ang mabisbisinan nukas jay laeng.
Ibagam nga min ken eman, tatulungan na nga agluto ni bakit na. Amangan mek no agur uray lang amin ti aramiden na. Ti manugang mo dayjay, Mari Divina. Awan bibi ang kukungkwana, maray. Ay nawaw, apay yun, Maray. Kagurgurak launay day tabiron. Iti anya agapo agura, no awan matdakas ngay naramid na ken ka. Ay basta, agburburak ti darak, tunggal makitkitak ti panagrup-rupan ah. Anya, Di mo ipadlaw nga iso ti pagsarsaritaan ta ah. kasla na singput mo ti manugang mo. Kita ka inisuman nakpay, Maray. Agin sisingpo la day ta, maray. Umay kakide, tamapanta iti ayan ti manugang mo, Maray. No kaya mo di si katimapan, awan bibi ang kaw. Di uray pa'y ison ti kumarem. Apay akas dyan ni nanang mo kanyak, Eman. Ay nawaw, kasang-sangpot mo lang ang kastakit din, ti saludsod mo kanya. Tama ka pa asar mo ti kasjay. Anya tinaramid na kin kaya. Di nakpanpansinan. Naranaak ida iti kumari na iti palingki itay. Di na kasiguro nakita ah. Imposible mo ta. Saan mo't analawat ti palingki tapno saan dak a makita? Nakita naktupay ni Nana Nelly. Nakadulakit din nga isyong bakit? Agpudno ka man kanyak. Nagipulong ka kankwanan niya. Imbagam manen anagapata. Iso akas di manen ti inang kanyak. Ni, awan amok dita. Di nakman iramraman. Ay naeman, am-ammo kayo iti inam. Amok ti ugali yu adwa. Uray di mo aklunan. Amok latan nga adda manen ti inistoryam kankwana. Iso akas jay. Ay nawaw, ay, apay asipatan nak nga. Apay akas ti manen ti impose mo iti Facebook mo, ah? Shared post lang dayta. Tunggal agapata kat kasta ti aramidam. No saan ka nga gipulong iti inam, i-post mo iti Facebook. Anyan tulangan nga iti panunutan dagiti makabasbasa. Na, Kan may sa, ad-adda aguraan nak ti inam no makita na dayjay a post mo. agraman shared post, pagparikutampay. Imbes a simple lang ti saan ta nagkinaawatan, padakkelemanan. Shared post lang dayta kunakmat. Aping apektado kalaunay. Basa man ti shared post mo. Kasla ti kayat mo asawan, kat malas ka asyak ti naasawam. Awan imbaga kakasta. Ay no, yak amo no anya ti aramidak kan ka, Eman. Ha! Isublikan san kan nanang mo. Talaga day di a babae ah. Sino man ang Mari Divina? Basta ti impos ti anak ko iti Facebook. Ay nawaw, nagpost ni Eman iti kasta, Maray. Na anya ti nakakatkatawa. Kasla babae mo't nga rod ani Eman. Ano tunggal agapadakan bakit na kat masapol nga ipost na. Aglablabos day di abiron. Amok akayat na nga anderon ti anak ko. Iso akas jay maray. Kasjay ayamot ti under di sayang nga asawa, Maray. Anyat ko na maray. Ay kwa. Ay awan, Maray. Ay, lawan ko. Mapanak pa'y man iti ayan day di abiron. Nay kita Maray. Amangan numapan ka ijay katagis skandalo ka. Kasla pa karagsakam tumo nga may nuaga pa dagiti dua. Ni, da kayo magayam nanang. Naimbag nga daw yo. Awan ti naimbag iti aldaw ko. Ay nawaw, apay ka din nanang. Apay, anya ti aramidam iti anak ko. Anyat kaya to asawa nanang. Apay anagado ti reklamo na may papankeng ka. Di mo sa maas-asikaswan ti asawam. Ni, saan apod no day nanang? Di jak pa'y kayat. Feeling bus kalaunay. Anya? Saan ko a pinadakkel ni Iman tapno adati an-anderam. Ay nawaw, tapno ibagak kada kayo. Saan ko nga an-anderan ti anak yo? Isukit di ati feeling bus dito'y balay. Di na ammo ti tumulong kanya. Imay ninanang mo dito'y balay itay. Ay nawaw, awan amok dita. Saan ko matakontrolado ni nanang? No adaman ngamin ti saan ta nagkinaawatan kat saan amasapol nga i-post mo wano istoryaam kan kuana. Apay aparitan nak nga gistoryakin ko anak kat inakmat dayjay. Wala, taik ikan namat ngamin iti dakas akay papanan.
Uray saan ka nga an-underan dito'y balay? Ibaga nakit di nga under ka kano. Kas nakunak itayon, awan amok dita. Idiritsom ka ni nanang no da parikot mo. Sika ti makagapon no apay akas jay ti inam kanyak. Uray simple asaan ta nagkinaawatan kat padakkelan nakit di. Daytan tuma agipulpulong ti ammong. Anya, Ibagam iti inam, asaan asyak ti kalabanan na, taamangan no adda maisawang ko, adi na magustuhan. di ka mo't makaisam biron anak kao. Ada ka di parikaw. Hay, marurudak launay iti katugangak tatang. Ay nawaw, apay ti katugangam. Ada ka di naramid na, adi mo nagustuhan. Manakibiyang launay tatang. Anya, Tunggal adda saan mi apagkinaawatan ken eman, kat agipulong ken nanang na. Daytoy mo nanang, manakibiyang, padakkelan na mo ti isyu. ibagam kanila kay Mau. Ano adda di yung nagkinaawatan. Saan na masapol nga idanon na iti inana. Hay, awan ti denggan ni eman asa o tatang. Kahit kasanungarudan na ita. Addan tumasong batak no kastoy laang tatang. Ay madi anak kao. Irespetum lata ti katugangam. Kasano nga irespeto ti kasjay tatang? Kasla pakaragsakan na no agap apa kami iti anak na. Addaman sa ludsodak na Nelly. Anya day tanak kong. Amok ana singad agayim nyo ti katugangak. Ni Mari Divina. Wala na. Apay ni Mari Divina. Kayat ko lang amaamuan no imarmarites na kadimat kada kayo. Ay, kwa, Veron. Ibagayo tipod no kanyak nana. Sigurado nga adda na istorya na dayjay kada kayo. No anya man ti parikot yu iti katugangam, da kayo ti agsarita balasang ko. Diyak kaya ti may ramraman iti parikot yu. Narigat mat nga minakasarsarita ni nanang. Gagangay siguro ti bumakot. Ano sa muna? Hay, maibus adagos ti anos no kasjay ti katugangan nana. Marinilay. Nay, Maray, no may papanmanan iti manugang mo ti umay mo istoryaan kanyak, pangaasim, uray di mon ibaga. Ay nawaw. Apay akas tamit ten, Maray. Ay, diyak kaya ti mairamraman iti gulo ti pamilyayo, Maray. Istorya laang, Mike. Kaya't ko lang nga ibagakeng ka, tabarang maksayan tirurod ko iti dahi a babae. Kinapudno na, imay ti manugang mo dito'y balay itay. Apay nga may ditaw. Agim imbestiga Si kantumo ngamin, Maray. Anya? Kay kayat mo apag-apaan jay dua. Naggapukan samot iti ayan daviron kabsat. Husto ka, kapsat. Inumustak laeng ti anak kao. Ada nga mintindida nagkinaawatan iti katugangan na. Wen nga rood, narigat ti kasjay. Kumarim ni Divina, saan ka day? Wen, gayom ko day jay. Talaga ka di nga ugali na tikas jay, wano, agul-ulbud laeng ti anak kao. Ni Mari Divina ti ayan ti parikot kabsat. Anya, Oray siyak, bagbaga akmet ti kumarek. Ngam itultuloy na muter aramiden na. Kasla pakaragsakan na nga agap-apa jay dua. Imbes abagbagaan na ida. Saan takarkarwon na kiday? una yan, tikas taagalan, ti katugangan. Iso asaan tayo ang mababalaw ni Veron, takas jay ngamin ti ugali ni Divina. Sa iro no daduma. Nakasaritak ni Nelly, ket ugali kanugayam ti katugangam ti kasjay. Day tangarod tatang. Iso asaan mo't amalmalpas ti apami nga agasawa, takas jay ti katugangak. Surwan na paikit di iti dakis jay anak na. Di mulat tani kaskasaw, anak ka. Makabasbasol ka laeng no kasta. Ay saan tatang? Talaga amasong batak day jay numapuno anak ko naktumot. Puan agam ibagam itinasayaat, di ka makiapa. Depende tatang. No sa iro kat sa iro akmo. Ayunay kan, sana malpas day tanga isyaw na awan agpakumbaba.
Ada ka manen. Apay, nagapa kayo iti asawam. Sa iro ka kanunanang. Anya, siyak ti sa iraw. Isumat ti bagbagana. Ay nawaw, talaga tumang tangsit ta asawam. Wan nga rod nanang. Naturida na sumungsungbat. Saan ko mat amaungtan nang runa kat irananan no adda ti katuganga kiti balay. Ikam iti pagnakman na ah. Wan nanang. Nung masapul asipatem, tapno agbuteng, aramidem. Una yan ti asawa akas ta tigalad na. Ang mga nubaybay am kat ad-adda tumangsik. Anya ngay. Nagawidan ni tatang mo. Apay manan. Anya ti kunam idinaminsan. Sa iro ni nanang ko. Una, ta imbes abagbagaan na ka. Surwan na kakit di ti dakes. Anday ko. Apay ngagkabil ka ngay. Day tatin suro tinam. Tumatangsit kang agpayso ah. Una, taglablabos kayon. Kurang pa ha? No naumakan kanyak, agsin na talangan. Sa nabale, tawan pa'y matanak ka. Anya. Tapno awanan ti adu asa ulo iti inam. Isumot laang adi ka mapang namnamaan. Agsinatan! Nakitam tingiwat ti manugang mo. Wen maray, Kasjay ti insurom iti anak mo. Kabilan na ti asawa na. saan mat maray? Ay nawaw. Di ka man feeling inosente, di bina. Amok ti ugalim. Saan ba't asyak tinang danog iti manugang ko? Dinanog ti anak mo nga awanan panunot. Anyat ko na maray. No nagapada ngamin nga agasawa, saan tayon amakibiyang? Tama nga nukarkaro a dumakkel ti isyo. Tumang tangsit mo ngaminan maray. No sa iro ti katugangan, ay talaga tumangsit ti manugang maray. Iso asika, agsingsingpet ka. Tilangan pagsayaatan dati isurom. Lumaban mo't ni bakit ko nanang. Agpasensya kalatan kang kuha na anak ko. Nakitak tingiwat na adinanog mo. Anya. Kambali ti kasjay iman. Kat no da kayo tinangibaga nga ikakiti pagnakman na. No ada ti parikot yung agasawa. Pagsaritaan nyo latan adwa. Apay akas tamot ng ti bagbagayo kanya. Tapno maliklikan ti riray. Jakon kaya ti makibiyang iti apa yung agasawa. Tanay, ibagada mutin asa iro akatugangan. Manen. Agbalbaliw ka mutin iman. Tulungam ki di ni baka mo. No ada ti diyo nakinaawatan, di kan agpost iti Facebook. Itaman pa'y anak ko ulimak ka, si ka, Eman. Apay ka di bakit? Kat no inaldaw anapudot ti ulong kanyak idi. Saan itan? Maikawa ka. Narigat mo't no inaldaw nga gap-apata. Ay, agdrama ka man ako nakon. Pudno ti ibagbagak bakit? Pasensya kan. Nagbindo ta kiti kalabas. Ikan na kiti may sapay agundaway bakit? Siguradom lang asanan ang makibiyang ti inam. Un bakit? Sana na makibiyang ni nanang no da parikot ta. Masigurado ko na ita. Ay, nawaw! Saan ati kinatangsit ti isuro tayo kadagiti anak tayo? Suruan tayo kiti idang agaramid iti kinaimbag. No adda di da nagkinaawatan iti asawa na, bayan tayo nga isuda ti mang solbar iti parikot da. Katno talaga adida kabaalan a solbaran, ijay tayon tumeten a makibiyang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.